Dobrodošli u Jugosistem. Predstavljamo Lonking X30 električni viljuškar, spoj snage, komfora i efikasnosti. Ovaj trotonac pokreće snažan AC motor i dostupan je sa opcijama baterija, standardnom 48 ili litijum-jonskom sa brzopunjivim rešenjem za duže smene i kraće pauze. Nisko postavljena baterija i visoko montirana zadnja osovina snižavaju težište i obezbeđuju izuzetnu stabilnost. Kabina je prostrana i ergonomski dizajnirana, kratak volan, desni džojstici i intuitivne komande smanjuju zamor vozača. Bezbednost uključuje kontrolisano spuštanje viljuške, dugme za hitno isključivanje i naprednu tablu sa samodijagnostikom. LED osvetljenje i energetski efikasne komponente produžavaju autonomiju baterije. Za pouzdan rad, niske troškove eksploatacije i maksimalan komfor, izaberite Lonking X30. Kontaktirajte Jugosistem za demonstraciju.